Asinibingelele sinemukele babukeli ehlelweni iYoung Climber. Leli lihlelo la wonke umuntu ekhaya. Lalomncane lalomdzala ihlelo lelitila ukuthi litawukhona ukuthi likunikete ligqozi. Namhlanje na ke mbukeli ehlelweni silanze intombi lana Sakhile wakaHlatshwako. Indzaba ya Sakhile indzaba lemangalisayo kumbe ngathi indzaba lebhlungu kumbe indzaba leqinisanako. Sakhile intombi leyathi mayisakhula ina 11 years yashonelwa ngimali, mayina 15 years kwashona baba, mase ikhulile seyinabo 22 kwakhanzakala ukuthi inesifo kumbe lesingalapheki noma lesingakakhoni ukuthi silapheke. Sifo mhlambe kuletinye tindzawo lokhanza ukuthi kube khona mhlambe labangakhoni kuphila baphumelele kuphila banaso. Sakhile ke bhana yena ukhonile ukuthi indlela thide athi noma sesitholakele lesifo athi akhone ukuqinisa, akhone ukuthi tshela tinto tsite kokuthi aqhubeke aphile emalanga laphinze abamangalise bodokotela ukuthi ngabe wente njani yena ukuthi aqhubeke aphile kangaka labanye babe mhlambe bona bangasaphumeleli. Simcelile ke Sakhile ukuthi akede atoba nathi atawusicathatela nathi kokuthi ngabe yini lemniketa emandla ukuthi akukhone ukuchubeka aqine angasiqinisa njani thine sibantu labasha mhlambe sisive. Nawe ke namhlanje nasiyakholwa ukuthi mbukeli utawukhona ukuthi ukhone kuzuza kunangu umtsimeto lesitabe sinawo la ehlelweni namhlanje na. Uyakhumbula ke mbukeli ukuthi iYoung Climber njengaloku uyibukela nje la ikhona futhi nangale ka YouTube. Eswatini TV sosendele ukuthi kube mnanzi naka YouTube uyakhona kuyibukela iYoung Climber, uyakhona futhi kuyibukela iYoung Climber mhlambe ube ingcenye yayo kubo Facebook, kubo LinkedIn nabo Instagram. Ngilapho lo khona kusithola, siyakhona futhi nekuta mhlambe lapho khona kuhlangane abantu labasha emabandleni etikolweni nasemimangweni nje lapho khona abantu labasha baye bahlangane khona. Hlala kanye nathi ke namhlanje nambukeli sisakhuluma sitiqinisa ngana indzaba ya Sakhile Hlatshwako. Hlala kanye nathi ehlelweni. Sakhile asibonge ukuthi ube kanye nathi ehlelweni. Mhlambe nje umuntu waseka kancane ake eve usichache nje kukhula kwakho, udalelwa kuphi, ukhulela kuphi indzawo, mhlambe nje sosifake nje sithombeni kancane. Okay, ngiSakhile Hlatshwako, ngidalelwa eSiteki. Okay. Ku-Shepherd Hospital. Ngikhulele khona until I was 15 years old. Bengihlala nebadali bami. And then basically I moved to Mbabane. Okay. After that. Umuva nini ke Mbabane? Uka grade 5, uka grade 10, uka grade 1? Ngamuva to Mbabane ka form 3. Oh, okay. Ngatohlala nagogo ekhaya eMbabane after my parents passed on. Now, ukhona umuntu lova ngazi uthi yena mhlawumbe after noma mhlambe makabhekene nebulukhuni eve ngazi ukuthi kumbe unetizathu letiphathekako lomunye azeve ngathi angayiqedza impilo yakhe. Here you are, batali bakho bayashona, as a result you've got to relocate. Ngabe lokho ukubuka njani nje ungumntwana lomncane kumbe unabo 15 kumbe unabo bani, yonke lento lena yendeka sekudinga wena ushintshe even enzawo ekuhlala uqala phasi mhlambe uhlala enzaweni longayadi. Kukuthini wena njengemntwana lomncane nekuthi ke labanye abantwana labancane labanabo 15 kukhona lekwentekalako etimpilweni tabo namhlanje, ungabaqinisa njani ukuthi hayi mawubhekene nalesimo lesi uye wende nje? Okay. Anangabe umncane kushonelwa kwebatali, it's very very painful. And it's very hard because ujwayele ukuthi yonke imvu wendelwa abatali bakho. Nyalo, especially in extended families, kuba likhuni because awadi ukuthi udawucela abani dependent bani. But ke kufuna lokuthi bese soyaditshela empilweni ukuthi I'm still going to go to school and make something out of my life. Ngikhone lokuthi ngitimele nayo.
Okay. So batali mabashona kumbe bawufunza kuphi, ufunza Stegi kumbe ufunzaphi, and then sekudzinga nyalo ushintshe, like change in terms of maybe ushintsha netikolo, ushintsha kumbe bangane and what not, kanzi vele ukule simo sekushintsha ngidawuthi kushintsha abatali. How do you ukujagulisha njani leto tinto leto lokuthi ukhona nje ukuthi angisho ukuthi kulula, but lobulukhuni ukhona njani ukubheka, utiqinisa njani on a daily basis mase kuthiwe asilale sowedwa wena soyaqabanga, awu maka akekho, awu baba akekho, wenda njani lokuthi ukukhona kuphinde uqhubeke naseklasini mhlawumbe elimakisolo liyafuneka? Okay, mina ngingabhekisa ukuthi nangishonelwa abadali bami ngamuva Thumbabani, ngaba nenkinga kakhulu, ngaba depressed to a point ukuthi bengingafuni vele ukubuyela esikolweni. But imvo le beyimangalisa ifamily yami kakhulu ukuthi even though bengingafuni ukubuyela esikolweni, I used to spend my time in books. Beng-depressed, but tincwadi betinginika le comfort ukuthi ngoba vele bengumfana bekathanda kufunda isikole, ngitifundise ngente konke. And lokho kwangisida kakhulu ngoba by the time ngibuyela esikolweni ngakhona kucetha form 3 wami, nakhona ngabhala vele ngiva ukuthi ngibhala I'm in a lot of stress emotionally as well. But ngathi ngamangala nakuphuma results, I came out in the top 50 of Eswatini. So basically lokwangisida ngilokuthi vele nginake leti ncwadi tami. To deal with the depression in my head, I just turned to my books. Angathi njengaloku ngihlala ngikuveta lokho, bakhona bantwana nyalo lokusikhuluma who are just going through the experience. Gibo kuwe kwendeka years back, gibo kwendeke last month, lomnye kwendeke last week. Ungamkhuthata njani mhlambe umtali lo nakela loyo mntwana lo sekuthiwe bengisolo nje angivakashela, lomnye nje hawu bengathi nje ukuthi ukhona, but nyalo sengimi iguardian yakhe lo mntwana, ufika lana nale simo sekuthi uyadzinga, but nami angathi ukuthi uyayibona le nto ngisho ukuthi nawe usazama, ungumntali usazama ku-adjusta, kanzi nalo muntu ozama ku-adjusta kuye naye unesidingo phela, naye use-emotional nyalo, naye mhlawumbe use-depressed njengalokusho, is going through depression. Bonke labantu we are trying to juggle. Ungamkhuthata umthini umtali lo sobhekene nalesimo sekuthi akasalanaka nangumntwana lokunasisimo? Okay, umtali ngingamkhuthata ngokuthi abe patient nemfana. Vele ungakhanza ukuthi umfana sotogcine vele asakukhulumisa nakabi, kathi kahle kahle akusilo mfana, ngile pain lela ngikhathi kuyo lele mkhulumisa the way la kukhulumisa ngakhona. But eventually khamba kwesikhathi umfana la umnika le patience, umnike lo thando, even though angeke alibone yena ngaleso sikhathi, but utawugcine alibonile leli thando. Mbukeli, njengaloku uyivinzaba sina Sakhile wakaHlatshwayo lana, lo sitekela indzaba la ukuthi ekukhuleni kwakhe hambe washiwa abadali, kwaba naleto timo tekushintsha tindzawo tekuhlala, tindzawo tekufundza. Uthi Sakhile wafika lapho khona ungafuni kuya esikolweni, awungifake kancane emcondweni, mawuthi ngafika la ngingafuni kuya esikolweni, wendani kukhomba ukuthi awufuni, noma kwendekani, noma nje botatela kuthi yathi angifuni, uvuke ekuseni uye esikolweni usho enhlitweni yakho ukuthi hey yathi angifuni man, noma kukhona tinto vele etiphathekako bodenda ukuthi angifuni kuya esikolweni, mhlawumbe awusongifaka emcondweni? Okay, mina-ke esikolweni bengihlala ehostel kaManzini, and nyalo bekushone babe bengisekhaya vele. So kwamele ukuthi ngibuyele ehostel kaManzini ngala mina, babathe bayangincenga ngala ngathi angifuni.
such that bebangeke bakhone ukungidosa kule emotional state bengikuyo because bengikhala vele ngikhala embamba ngizophathwa wesibili bitwane ngithi angifuni ukubuyela esikolweni. So kudilisha nemfana lo wentakaso vele ku-out ukuthi ungamnikisa esikolweni nabantu abesikole abatatu imputa kwentekani-ke kulona. Yini lebekwenta ungafuni-ke esikolweni? Bongafuni kumithala abanye abantwana, bongafuni yini? What were you trying to achieve by avoiding school? Ngicabanga ukuthi kwafika to a point ukuthi ngoba bengisehostel ngijwayele ukuthi yonke imvo ngendelwa ngipaphi. Manje kwafika to a point yokuthi mina ngitawendelwa ngibanyana. Nawe ehostel udinga imvo desikolo konke lokho but mina ngitawendelwa ngibanyana. Ngicabanga ukuthi ngiloko bese ngenda ngibe nale anger inside mina ukuthi vele angisafuni ukubuyela esikolweni. Mase ogcina ubuyela njani-ke esikolweni? Manako sowusifundiswa sewufunzile, wabuyela njani esikolweni? Okay, head teacher wasesikolweni washayela ekhaya. Okay. Ekhaya bamtshela simo sami ukuthi sinjani kwentekani. Wase-ke head teacher-ke soshayela umfundisi wami ngoba naye bekabekwe as umfuloto osibona after kushone batali bami. Wase-ke umfundisi wami ngekukhani-ke bese soyangishayela wangizama ukungikhulumisa ngagcine ngivumile. Weta-ke wasuka esiteki weta embabane wangilanza sahamba wayongithengela tonke imvo lentidingako wangimikisa-ke esikolweni kaManzini. Awu Mbukeli, uyayiva indzaba. Siyakhuthata nje ukuthi siyabonga netinceku letibambe lona livangeli. Nangasho umntwana ukuthi ngase ngumfundisi wasuka esiteki weta embabane watangilanza khona atangumikisa esikolweni. Wabese umfundisi wami uyabona nje waba ngumtali. Siyakhuthata futhi nasemaswatini ngokuthi makunebantwana lesibatiyo ukuthi banetimo asijike sonke singumango sibe batali kulomntwana. Nangu nje umntwana bese kangafuni yena kubuyela esikolweni. Tibuta ukuthi lokhu naloku ngidakwentelwa ngibani. Kukhona abantu labakhona emangweni labanye banato timali ungamthengela yogurt umntwana, ungamthengela kumbe noma ngayini. Labanye basemahosteli ungahle wenca umvusele nje ukuthi umfana wami siyavusela ndvombe yami sitekutokuvusela nje ngalokho sisimo salomntwana niyasati. Mbukeli, kukhona indzaba lenye lata uphindze asicocele yona Sakhile masibuya kokuthi ngabe sekubuyela esikolweni impilo seyiba yinhle seyiba buhlungu seyiba njani, wenda njani yena ngokuthi akhone kubhekana nayo. Hlala kanye nathi Mbukeli sisathi shelele ekhefini. Asikubingelele siphinde sikwemukele Mbukeli ehlelweni Young Climber. Simukele nalabo le mhlambe bebangekho kanye nathi sisethe shelele ekhefini mhlambe noma kuleli ucule ekuqala. Lana Mbukeli sina Sakhile wakaHlatshwayo. Sakhile sositshelile indzaba ekhula kwakhe ngokuthi ukhulile wake wabhekana nebumadima empilweni. Sakhile lomnye umuntu uya athi ushonelwe batali hlanukwe ngumhlaba. Sesigatheke ukuthi it can never get worse. Kusho ukuthi at least lo sekusele sokugathela okuhle kuphela. Mhlambe asokuthi sihlaba hlosi. Mawuchubeka nempilo ibe lula ibe likhuni kangakanani? Nangichubeka nempilo ibe likhuni kakhulu. Kepha kuthi lobu likhuni kungisitile ukuthi ngiqine. Ngibe independent nami ngikhone ngicabangele impilo yami ukuthi what kind of life do I want to achieve, and ngikhone lokuthi ingqondo yami ibe focused to the kind of life that I want for myself. So mawuthi kube likhuni yathi wonke umuntu mawumbuta nje uthi hey kunjani into kulukhuni lomnye umuntu uze eve ngelitshe ndawuthi ngelitshe eve ngalokuthi ukuthi yini lobulukhuni lofike wena Sakhile
wabhekana nabo le kutabe semhlambe lo umuntu sothi makabuka athi hawu yathi mina ngiyadlala ngithi kulukhuni yathi nabo abantu lababhekene nebulukhuni mawuthi ibe likhuni kakhulu kwendekeni nje thina sibuka ukuthi awu so ushonelwe batali but hawu haleluya yathi ke uNkulunkulu muhle nangilomntwana sok top 50 sekwendekalani ngemva kwalo. Okay. Nangiqeda skola sengitoceda form 5. Ngaqala ke ngabe angisakhoni nokuba active kahle. Okay. Ngihlale ngiphelelwa ngumoya. Imvo lencane lengiyentako ngiphelelwe ngumoya. Ngagcina vele ngi-admithiwe esibhedlela ngenxa yaloko. Kepha ke njengomvulo ophile ngesifo se-asthma kusukela ngisesemncane. Bekusola kuthiwa vele ngile asthma. Ngaqhubeka ke ngaphuma esibhedlela ngakhona kuceda i-high school yami ngangena e-University eLimpopo University. Ngafunda khona but nakhona kufunda kwami akusiko lokube easy. Ngibonga lokuthi ngibe nesikole lesikhonile ukungi-understanda. Bengihlale ngingena ngiphuma esibhedlela ngibuye ngicatch up on my school work ngenxa yalemvo yokuthi angikhoni vele kuphefumula kahle. But ngigcine ngicedzile unfortunately noma ngabe ngicedzile I missed my graduation because by the time vele bese ngingasakhoni vele mbamba lokuba active kahle. Nga October 2015 ngangakhoni vele ku-attenda i-graduation yami kepha ngisitholile certificate sami naso. Ngase ke February 2016 vele impilo yami bese ngilele phansi esibhedlela. Kulapho ke ngase sebabona khona ukuthi kahle kahle cha akusiyo asthma lemvo lehlupha lo. Isifo lesingakavami lokuthiwa yi-pulmonary hypertension. NgesiSwati bavamise ukuthi i-BP, high blood pressure yemaphaphu. Isifo lesingakavami si-affecta emaphaphu siphinde silimade nenhliziyo. Okay. Ngalesikhathi uthola lokuthi yathi solo sinwaya la kungalumi khona. Senamhla sebayakutshela ukuthi wo nayi lento kahle kahle lehluphile. Kwenda njani kuwe kumbe kuletha i-relief thide kumbe emotions akho kuwathinza kuwathikabeta kanjani? Kufind out ukuthi nginani kwayiletha i-relief. Kwayiletha i-relief kepha imvo lebengingayadi ukuthi ngisatawulwa. I'm still going to fight for my life to stay alive. Kona nangifind out ngaba nako lokuthi sengitawukhona ke nyalo kuphila ngilapheke konke lokho. Kepha bengingadi bengisengafundiseki ngale sifo ukuthi sijani. Ngide kahle le counseling ngaso. So ngakhanza ukuthi vele kwahamba months vele ngingena ngiphuma esibhedlela. Bekwenteka bangikhokhe namhla nje ekseni ngibe bangiletha ngiphuthume esibhedlela nga-9 i-ambulance ebusuku. Angisakhoni ukuphefumula kuvale umphefumulo inhliziyo ishayele etulo konke lokho. Kwase kugcina vele kuba i-life yami lokuthi ngihlale esibhedlela ngakhoni lokuphefumula kahle ngifaka i-oxygen ngiphefumuliswa i-oxygen 5 minutes nje ngikhokhile angisakhoni ukuphefumula baphinde bayibuyisele. So lakhaya mhlambe lakhaya kuthikameta njani likhaya abasekho batali phela kubhadara emabhili netibhedlela tikhohla kukubalela ukuthi njalo nje uhlele emalanga lamangaka ibhili seyihambe kangaka ukhanze kuthi kumbe bayakutshela kumile timpondo enhloko ukuthi nebakithi sengidawukhalela abani ke ngithi kunjani. Wena ukukhanzelwa kose kukuthinza kanjani lokuthi naku sekukhulunywa ngema-finances naku sohlele etibhedlela abantu bayakuhlola ilanga lekuqala bagcine badziniwe. Your emotions, how are they being affected as you go through that experience? Lengakusho ukuthi uNkulunkulu ungibusisile wangibusisa ne-twin brother. Okay. Twin brother lenginakile vele kakhulu. Uye nje bekahlala kugijima nami esibhedlela. Uye bekabhadala ama-bills ami.
nguye lo ngithengela medication ngoba vele ayitholakala esibhedlela, ngiyayithenga e-pharmacy. So ngingasho lokuthi kum-affecte kakhulu yena more than ku-affecte mina, because kulesi simo le bengikuso ngalo 2016 nabangibamba ukuthi nginani ngilele phansi, bekumele akuthenge ngisho ema-diaper, which is very very expensive. Bomuva nje nakafika bekude nalo bekangigada esibhedlela. Bomuva nje nakafika a-appreciate labo make labagadzela abanye ukuthi bayangisida khona lapho. So vele nguye lo bekum-affecta kakhulu nangingasho, because mina bengigula vele nawugula kude le feeling lo ivako i-affecta labantu lapha around you. Ngaphindze ngabusiseka nebangani, I have very very good friends. Bebahlale bakhona labanye bete bangishintshe napkeni bangigeze konke lokho. Basite futhi nangegrosa babambise bhuti wami. So vele ngasho lokuthi ngibola laba affecteke kakhulu more than myself. Namhlanje na Sakhile ukhuluma ukuthi uyabhala uyaconsulta kafisha. How have you been able to live through all these experiences besichazela ngawo? All right, I take my experiences as something that have made me the woman that I am today. Because today I'm able to stand before people and tell them what I've been through. To encourage people that you can still do something with your life. To encourage people lala bahleli emakhaya, they are able-bodied 100%, but they are still saying, we can't do this, we can't find jobs, we can't find capital to start a business. And my story, I use it to inspire other people that, you see, I'm not 100% able to be active, but I have done something with my life that is very, very profitable at the moment. Mbukeli, ngiyayiva indzaba iyashisa injalo. Mhlambe amagama akhe ekugcina Sakhile ungathini nje kubabukeli nalabanye mhlambe labatawu discover sinabo sebanabo pulmonary kunjani njani, nalabanye mhlambe labanetihlobo letinjalo, in 1 minute nje ungathini? Ngingathi mina nangabe discover something about your life, it is often best to accept yourself so that you can be able to heal and move on. Mbukeli, usho njalo Sakhile. Impilo kuyendeka ngalenye ilanga ikulethele longakakubhageneli. Have a strong heart, have courage. Utitshele ukuthi I do not know how, but I believe I will make it somehow. And if you do get that opportunity, uthole lelo thuba, uNkulunkulu akuvulele nje leyo mvunjana lencane, utitshele ukuthi ngidawuwenda, ngidawuselekisa, ngidawufaka onke amandla ami ukuthi selengisakhona kuphefumula. Kukhona impilo lengidayithinza, kukhona nami ligalelo lengidalifaka ekuphileni kwalabanye abantu. Ngale kwaloko bekuhle kuba kanye nawe mbukeli ehlelweni, akube kuhle kubukela inhlelo etilandzelako. Inkosi ikubusise. Bye bye.